kanami te tukala tangkun te to boy na hi tan ti nei lovin jeng tan zani ni simsom ni le thom ni injong mongkut che puwa lona tong ho tangkul militant son akap buven neu khat acha uzong le akap jet uven thakun mi som ni wa langjong chu ima bol thaglo wa ane kiting denu chu hi kiduvin hi ai chilai lo muna na ka to le tanghul hon in kap win hayong ka hei thei te hi ve ke ho in doi wa pung ka man ka bo he upayom te he da yong ki da thei te he cha ki cha thei te he hewina kun tungo numei khat jong akiang akap khawin aki cha thei te he chlai lo mun hi he ko naw bunker in kom ve ka bui ve bunker lai ta kom ve hi chi thu hin tangkun militant son lokun ho mi ni chu anakap khawin ama ni chu hleinei nem hlang kum som le ko apamin jangkam hlang ama hi akeng alright curve lai anakap pi u hi in khachu Mr. Segulin khongsai akum som le gate apamin sarkhokam khongsai ama hi awop achunglang le angong ki sukha a hi in nunga akisaka pen nu hi a serious je in kampu pi mission hospital chan ana hluduvin a hi he chetu su hi ni hla lang pung khat le minute sagi vela su hi hibang ngai hin pung ni le minute som ni donin thawai KUKI khoto ki gal sai sikibung tangkhun na kunin thal king la hilin ana kap ki duin he chitabang ngai hin tuinka ni simsom ni leli March 2026 in jong ung sigile minute som ni le thumdanin tangkul militant son mongkut che pu khoa tan ti nei umlovin thal ahin kap ki duvin hi police station na che litan police station hen chapan hamon mo ta firing bor be trai hi chi center force ho hen tlang hu center force ho ewanga amon la hu no ta chimuna pan chi 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 chimuna pan thal no ta hen kap do he lai police station apna hi chihitia thal tan ti nei lewa ki kap hi sinakai thela monpur police umhon akitho pi wa akap danon jong akisei kinin hi chi ama ho sinakai thela police ume ti hi approve na dingin a video jong omen chi chom khat ga ve kitri hi ti ve Sinakai village apoy mthan nai apam si am phaje Ito sinakai so na halam le na stara ta
दुकान के लिए ले ले हाँ दुकान दुकान से ra từ đi không lên đó từ lên दुकान thầm nói là ta chẳng cùng chọn gì không ta chẳng cùng chỉ có cái thằng sao nói cái thằng sao cái hôm nay ta này phát nào lại sao vậy à cái phát đây gì nè mình phát tới lấy ổn á thế đó 오만카 세팔라 kuirela hitia thal amok kap nawa hin leitan police station langa tangkun pansahon school kailai chapang ho umna school ho jong chu ana kap kho uven chule blossom hebron school kai chapang exam pi hungkinung le ho chu lablen le tingpi bung ki ka ana kap ki duin hi Oh my god, oh my god. The firing started from that. Oh my god. It's from that hilltop. We're not even able to study peacefully. स्कूल वेल है स्कूल वेल आता है थला कप कप जेंगो है It's the same school where yesterday some of the stray bullets hit the walls of the school. Even this morning when we are trying to take classes, they have started firing from that hilltops, from their very thao mình tổng thao bỏ lợn luôn cúp to luôn cho hắn tiêu ê ê This is the same school where yesterday some of the stray bullets shot by tangkolon thalan kam langa we langkho hit the school. lai mol to khon an su ka mo he This mongkot morning khusum when we are trying to take classes, phi they started firing. alo ê lại không không mồi hết bang là cái bể số kéo hết
Blossom Hebron English School. We write our exam at cycle and we finish our exam. We had to watch our school and the security forces from Tingpibung and Liblin told us that this way from Tingpibung to Liblin is a safe place. They guarantee us, but when we travel and when we head back to our school, the NSC and IM, the Tangpul militant fired at us. And what are the security forces doing? What are they doing? Why they cannot give safety to the people? Why? Even to the student, they have their own iCard, they write their exam, they return their home, and they fire to the student. So what are the security forces doing? And they fire there, and the security force come here. So what is the agenda behind? So I want, and I ask the security forces, what is their roles and what is their duty? If they cannot give safety to the people, why are they here? Why they cannot go to the place where they fired us? Why they cannot visit their place? So I challenge the security forces, please go to the place where they fired us, dismantle the Hichitabang ngay hin litan mongkot chepu achun in khat zong bamang chan ana kap ki duvin atum dan hi drone aman sawa surveillance adinga itia mi amun ho hi drone a kona bom hla danun zong akisei ni hi me xie na hi cho bao no xie ni yo en me xie na no on ba ga xie cho on xie lang ba on xie lang yang tin yang bom tức tức nghe để thọ ham ke hello ka no ka lang ba on xie tal de do in pi he chi le thot ni ram khat hin te sep talen ba ngo sep tale hichibom ahin kap na wahin mi khat chu bom halen asep khan ani kisu khan a hi hichithuji hin kamjong district nga DC in license thalzo se chasat police station a pilu dingin order zong ana so kinin a hi mongpot chepu village authority in zong lekha in sovin ama hon asina wachun tangkon militant son tuni pungsigi le ke donin ka khu mongkot chepu chu bomle drone mangchan ahin attack govin tanti nei lowin thaljong ahin thlawin mona nei lo civilian so jong izat ham atong khai tin a savin hi hichithil so hi jangpe na direct nga phat sot pi action na to na I ma ki bolo aga ahin thakhat leke sunga kho hausa le mi pi ho warning ki boljing chule bunker ki siam ho thu a jong amo po ko ma ki seizing kina asalo to ga chu tuni hi chu bunker a kuna hi nomei chapang school kai ho nomei ho le mona nei lo civilian so attack ball na a ki bangcha hi tai ativin hi chukile litan police station apana thingnoi ho ki mancha na jong video evidence kana yuvin hichihin do theita thudo le thiluta aso do na thuzong asayuvin chukile hethelo ta thilki bol chu hichi bunker akuna thingnoi ekisu kha ho chu aki hlo do in aki thopi jingovin ahin ho hello nunau chapang metham ho attack ki bol na akuna ki so kha ho chu khatcha jong akina asapun donjong aki don pui atheng sela seidin hitia mitham ho chunga thilki bol ho don sena kinei lo ji hin tu hin thilse akonin hu zolo dinmuna umjing tai thudi ta le transparent ta thuhul na umhan lang khoven bit na le bunker ho zo se gangchela su se hin dingin steps ala na diule khonunga hin kho ki chan bele ki boina ho a ho sit na ho zo se ahung machal bele
mo pu na nei hon mo ki pu diu hi chule thilum dan hi ho se khon he a hi tan ngong kai le thip be cha hi ki pom thailo ding a hi tai tin a seivin hi tukala chun hirang hlang che le wa le a boi mo mong tan tumi jang chun jani abangin lampi ho chu security casper gari akima puisa uben gari ho chu anaki jot ho movin lab len lang chu boina ima omlo chun anagal kai win hi Ang kipan-kit tao về. hitia thulela aboinung phat so ta zo chun security center force ho chu hosung agalut win operation building anaki sakit win alang khomi ho chu along hang the jing win security ho chu anatingu win hi Security force zinka firing pena koi ma hung lo firing ki chai phana tua long pat vadinga hung ko no vetao hichi security force han vetao lam kai ho an zong hin dialo vien lang paten athu hin sai vau kalung adam mong poi ai thai mong poi ye nupi chang cha khanin vetao ba mi hizat hunga fighting pena lo to athu ki se ya pang ham so pang ni hospital ki thukta ni chi zau te la hung go ham ai thai po ye kanom po ve tujinka uhulang sarkha phung khu thilso ki kap tu na achun tangkhol mi akisu khain eho aimi bu sal khat chu drona kona bom tha da wa chun mi khat chu ana sep khan ana kisu khan a hi ama ho tangkhol milten so sei dung juin sarkha phung khu hi KUKI thingnoi ho munni langa ahin kolwa hichia kuna chu tanti nei lawa thal ahin thana wa chun mini akisu khai ti ana seivit hi ni thlanga chun security hon bunker ki sim ha chu ana so sivin ahlanga jong mun phabe ma operation abolowe tin thulhut chun aseikit win hi alang khana hichithu ahin cha sat yut club te chun press release ahin bolovin tangkhol militant so chalo na chu condemn anei win hi ama hon aseina wa chun tangkhol militant son pungget la ke donin cha sat khu kamjong district church of christ koma tangkhol thingnoi hon janin tanti umlovin thal ahin thana chunga demna an nei win hitia thilhoi lo ta thilki bol hi ahlanga mipi civilian so chunga kichat tija na ahin hlut keu hilovin ahlanga chamle lingmon ta na jong asu khatle en chule mi hin khu imalowa thingnoi hon agyal naw hi ki pom thailo ding hi tin a savin hi hitabang thil su na chunga mon nei ho gangta kamjong district administration hon action lawa cha sat mi te damle bit na thaina diule mamana hitabang thil su avel so kitlo na dingen chule chamle lingmon ahlanga thaina dinga administration a security ban bit na api divin administration ho ko mayong chun nge na naked win hi hichitabang hin mongkot chepu village authority le ai hang bung pi working committee in jong mi pi heading in press release and bolovin ama hon aseina wa chun ukhul district sunga KUKI milam civilian so chunga tanti neilawa phat se a tangkun thingnoi hon ahin bulu jing ke na chunga demna sangta an nei win hi pharmasa mini anakap kha na thua jong demna anei win chule tuni thilso a letana police wa chalo na jong alungdon na thu asayvin chule government koma thiltam pi jong nge na nei win hi tuzan khangkim don pungsom na ni le ni song vela chung KUKI thine hon mahadewa thalhin ka bowe video tin and post win tangkun ka cha ni leken so hin tilabo dan jana yang chu tabang ma hi KUKI thingnoi hon thalhin ka bowe tia khangkim langa hi thimlet lut alim kim lo
thalgin ki za na bo khat chu a hin thla do ben hi chi petan to bang chena hi tuza na jong a hin bol ki nu chu ai kit nin e hon hi tia khat ve se se thal igal ha diu hi ta sanum lo ta hi ama hon news la le social media dunga victims card play about nom ji wa hi hitia hi thema chan theina dingu wa hi ki che mu chu ai ki du ben ai theina chana hi i ho jong ki chi thei tenu angai tai ki chu a chaina dinga hi sa no mu chu so tin dunia dingin chen hin so tin chen hin chai ta hi ti alung dam